මාළු කපට අපේ ඒකව බලමු. කෙලවල්ලෙක් නේ? ලොකු කෙලවල්ලෙක්. මේ පර්සනලි හරිද? අර අපේ පැත්තේ එනවා මාළු මේ බයික් එක දාගෙන එනවා. ඕ කියාගෙන එනවා. මං පට්ට කැමති මාළු කපනවා බලන් ඉන්න. පවකාරකමද? எல்லாம் ஒரு கேரட்ல நம்ம கார போடுறதா திரும்பவும் அதுதான் கேரட்ல வெட்டி விடு. வெட்டி விடுனா உங்களுக்காக தான் போடுறா. அது இல்லமா குண்டா வையின்றாரா? அது வெட்டது இல்ல அதுக்குள்ள வையின்றாரா? அது சொல்றேன். ඌවට අත එහෙම අහුනොත් එහෙමනේ. මානවල් වෙන්න බලද? ගහනකොට ඕකටත් හැකියාවක් තියෙනවා දැන්. මට වගේ කෙනෙක්ට බෑ ඔක් කරන්න. අඩුම ගානේ එළවලුවක්වත් කපාගන්නේ මේ බොහොම අමාරුයි. உங்களுக்கு வெட்டி முச்சு ஒண்ணுமே நான் கெளுத்தி மீன் வெட்ட ஆரம்பிச்சிடுவேன். වීඩියෝ එකටව කියන්නේ බලවන්නේ කොහොමද? ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. තව මේ බලන්න YouTube ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා මේ. ලින්ක් එක කොහොම ක්ලික් කරලා ඊට subscribe පාරක් දාන්න. ඔය කපක් නෑ. චුටි වෙලාව යන්න. කරන්